Cijenjeni gosti, dragi uzvanici, stimati ospiti, cari invitati. Želimo vam srdačnu dobrodošlicu na ovogodišnju svečanu sjednicu Dana našega grada i Dana njegova oslobođenja. Anche quest'anno ci siamo riuniti per commemorare solennemente questo giorno in cui Parenzo celebra il suo 76. anniversario in libertà. Pozivam sada gospodina Adriana Jakusa, predsjednika Gradskog vijeća grada Poreča Parenzo, u prethodnom mandatu da se obrati okupljenima. Ovo je postala normalna oprema, moramo je spremiti. Dobar dan svima, buongiorno a tutti. Cijenjene dame, uvažena gospodo, dragi sugrađani, prijatelji, posebna mi je čast i ugodna dužnost sve vas srdačno pozdraviti u ime Gradskog vijeća grada Poreča Parenzo u proteklom mandatu i moje osobno. Najiskrenije vam se zahvaljujem što ste se odazvali da zajednički obilježimo i proslavimo Dan grada Poreča i Dan njegova oslobođenja. Tim povodom posebno bih pozdravio gospođu Sandru Čakić-Kuhar, zamjenicu župana Istarske županije, gospodina Borisa Miletića, gradonačelnika grada Pule, našega gradonačelnika Lorisa Pršurića, zamjenike gradonačelnika. Posebno bih pozdravio i sve nagrađene povodom Dana grada. Pozdravio bih i gospodina Arduina Matoševića, predsjednika udruge antifašističkih boraca i antifašista Poreča. Još bih posebno pozdravio sve one koji danas zbog ovih epidemioloških mjera nisu mogli biti sa nama, a njih je jako puno, naše vijećnice i vijećnike, čelnike i predstavnike gospodarskog, javnog, administrativnog i političkog života našega grada i županije, sve dosadašnje gradonačelnike, predsjednike skupština, općine i gradskog vijeća, kao i sve dosadašnje dobitnike nagrada i priznanja Gradskog vijeća grada Poreča, sve naše bratske gradove te medije koji prate rad Gradskog vijeća. Budući da na današnji dan slavimo Dan oslobođenja grada našega, pozivam vas da minutom šutnje odamo počast svim palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata, svim poginulim braniteljima Domovinskog rata i svima koji su svoje živote nesebično položili za slobodu i pravdu u dugoj povijesti ovoga grada i ove županije. Slava im. Dragi gosti, drage Porečanke i Porečani, naš grad, naš Poreč danas slavi 76. obljetnicu života u slobodi, Dan oslobođenja i Dan grada. Prošle godine prvi je put u povijesti obilježavanja naša svečanost ovim povodom otkazana, a neki su novi normalni uvjeti nastupili kako kod nas, tako i cijeloj Europi, a i cijelome svijetu. Prošlo je više od godinu dana izazovnih, nepredvidivih trenutaka, ali unatoč neizvjesnosti uspjeli smo zadržati visoki standard u socijali i zdravstvu, realizirati investicije i očuvati stabilnost i sigurnost u našemu gradu, što je u ovom trenutku najpotrebnije. Prilika je danas napomenuti da je smisao politike na nacionalnoj razini služenje građanima, a smisao je lokalne politike direktno zadovoljavanje konkretnih potreba ljudi od vrtića do treće životne dobi. Zato želim jasno naglasiti, ovdje smo radi građana našega grada, radi njihovih potreba, te radi stvaranja boljih uvjeta za život i rad. U Poreču je takav ispravan pristup politici već dugo vremena mjerilo svima koji su se odlučili na izazov političkog služenja građanima. Moram naglasiti da sam ponosan što sam u protekle 4 godine bio na čelu Gradskog vijeća koje je imalo hrabrosti donositi odluke koje su dugoročno utjecale na poboljšanje kvalitete života i rada u našemu gradu. Te su se odluke posljednje vrijeme donosile u iznimno izazovnim i zahtjevnim okolnostima, stoga su one bile sigurno puno teže, ali je i sve veća naša odgovornost da upravo putem takvih odluka ponudimo adekvatna rješenja.
Povijest nas uči da treba imati hrabrosti tijekom života i rada provoditi svoje odluke i za to prihvatiti odgovornost. Uvjeren sam da se bavimo životno važnim odlukama te da svi dajemo sve od sebe kako bismo pridonijeli općem napretku. Budućnost grada ovisi o svima nama, o našem odnosu prema radu, znanju, kreativnosti i prije svega spremnosti da složno doprinosimo boljitku zajednice u kojoj živimo. Zato vas pozivam da spremno u zajedništvu i toleranciji nastavimo raditi na jačanju identiteta te da nastavimo u pozitivnom smjeru razvijati grad Poreč. Budimo i dalje Poreč mjesto poželjno za život. U svakom razdoblju povijesti Poreča za stvaranje rezultata i razvoj naše sredine uvijek su bili i jesu zaslužni ljudi. Stoga se kao predsjednik Gradskog vijeća grada Poreča Parenca u proteklom mandatu želimo od srca zahvaliti svim našim sugrađanima koji se svakodnevno zalažu za ljepši i bolji suživot, gradskim vijećnicima i vijećnicama, gradonačelniku i njegovim zamjenicima, svim gradskim odjelima i cijelom gradskom sustavu s kojim kvalitetno surađujemo na zajedničkom cilju. Bez obzira na niz ograničenja vremena u kojem živimo, vjerujem da promičemo dobru energiju i imamo hrabrosti slijediti svoju viziju. S tom željom, prije svega današnjim laureatima, onima koji su ime Poreča proširili dobrim djelima, čestitam na dobivenim nagradama, a svima nama koji volimo, osjećamo i živimo naš grad, da hrabro gledamo naprijed u Poreč kakvog svi želimo. Hvala, grazie. Invitiamo la vice sindaca di Parenzo, la signora Nadia Stefanic Dobrilovic, a rivolgersi in lingua italiana. Signore e signori, stimato pubblico, un cordiale saluto a voi tutti. Permettetemi di iniziare questo mio intervento proponendo una citazione tratta da un testo di Fabrizio Caramagna. Di certe città conserverai sempre alcuni angoli di stupore, frammenti di ricordi, una strada lastricata di bellezza e una finestra misteriosa dentro cui avresti voluto guardare. La svolta inaspettata che ha contraddistinto l'anno scorso e ci sta costringendo tuttora a una vita molto diversa da quella che dovrebbe essere definita normale, ci ha fatto appunto guardare all'improvviso dentro questa finestra diventata misteriosa. Ci ha fatto riflettere sulle proprie vite, ma anche sulla nostra vita come parte di una comunità, di questa nostra Parenzo. L'isolamento imposto ci ha resi più fragili, ma sicuramente più consapevoli di chi e di che cosa ci sta intorno. Facendo queste riflessioni è impossibile non rendersi conto per l'ennesima volta che sto piccio tocchettin de paradiso dove vivemo sia nel contempo una benedizione, ma anche la logica conseguenza del lavoro quotidiano di tutti, senza distinzioni, della tenacia e della voglia di noi altri parenzani di essere sempre un fiatino avanti rispetto agli altri. Non è casuale la scelta di molti di far diventare Parenzo la città del cuore da condividere con gli affetti più cari, di farla diventare un punto di riferimento per il resto della propria vita. Non sono casuali lo stupore e a volte lo sgomento davanti ad altre realtà mai abbastanza all'altezza della nostra Parenzo, anche perché il cuore spesso non permette di pensare diversamente. Il nostro senso critico, l'aspirazione sempre al meglio, ci rendono troppo esigenti agli occhi degli altri. D'altro canto, sappiamo che l'ingrediente prezioso della ricetta per migliorare e migliorarsi sia nascosto in questo genere di ragionamenti. Gli avvenimenti tragici che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso e che tuttora non ci fanno vivere serenamente sono stati però anche la prova della generosità e della forza di volontà delle parenzane e dei parenzani. Ancora una volta ci siamo resi conto che uniti sappiamo portare conforto a chi si trova in difficoltà,
che sappiamo donare stupendoci di una nostra forte energia istantanea e travolgente. Colgo l'occasione per ringraziare alcuni dei protagonisti delle grandi opere umanitarie che ci hanno fatto sentire orgogliosi, e anche voi, tutti cari premiati, perché anche il vostro lavoro, la vostra dedizione e il profondo senso di responsabilità sono rappresentati nelle tessere preziose che compongono questo mosaico meraviglioso chiamato Parenzo. In occasione di questa giornata di festa esprimo i miei migliori auguri a tutti coloro che portano Parenzo nel cuore e chiudo con l'augurio affinché tutti noi possiamo riprenderci al più presto pienamente in mano le nostre vite, consapevoli delle proprie fragilità, rispettosi del prossimo, ma senza dimenticarci mai della nostra identità che dobbiamo conservare con cura. Grazie tante. A sada pozivamo gradonačelnika Poreča, gospodina Lorisa Pršurića, da se obrati svečanom skupu prigodnom govorom. Uvažena zamjenica župana Istarskog, gospodine gradonačelniče Miletiću, gospodine predsjedniče Gradskog vijeća, gospođe i gospodo vijećnici, cijenjeni dobitnici nagrade grada Poreča, drage sugrađanke i sugrađani, dragi prijatelji, cari amici, buongiorno, dobro vam dan svima i sretan vam dan grada Poreča i 76. rođendan u slobodi. Evo godina iza nas sve je naučila da ništa ne uzimamo olako, da se cijeli svijet može promijeniti u trenu, a s time i naš život. Kažu da ne poživi svoj život jedna generacija, a da ga ne obilježi nekakva kriza. S time su se susrele i generacije prije nas u našem gradu prije 76 godina kada su se izborili za slobodu u kojoj danas svi uživamo. Mali čovjek je učinio velike stvari koje u Istri žive i danas. Antifašizam, tolerancija, konvivenca, ponos. Mislim da otvoreno mogu reći da su pred generacijama naših roditelja, pa i nas, većim dijelom bile godine blagostanja, mira, napretka i rasta. Grad se sigurno razvijao, bio mirna luka i jedno od najpoželjnijih mjesta za život, gospodarski i turistički lider. Moj mandat koji sam započeo prije 4 godine mali je dio te povijesti našega grada, ali sam sretan da smo realizirali generacijske projekte u kojima će uživati i koje će doprinijeti kvaliteti života generacijama koje dolaze iza nas. Pa tako, izgrađene su 2 nove osnovne škole, izgrađena su čak 3 nova vrtića i jaslica. Uređena je gradska riva kao uvod u daljnja uređivanja. Dovršena porečka zaobilaznica, izgrađena kanalizacijska mreža i pročistači. Pokrenuli smo brojne EU projekte, poput pokretanja pilot projekta javnog prijevoza, centra za posjetitelje La Mula de Parenzo ili projekta navodnjavanja za 80-ak naših poljoprivrednika. Ipak sve ovo ne bi imalo smisla da u središtu našeg djelovanja nisu naše Porečanke i Porečani. Poreč je grad koji brine o svim svojim generacijama i svakim svojim ulaganjem, mjerom i programom radimo sve kako bi bili pomoć i podrška svim generacijama Porečanki i Porečana, te da kvaliteta života u našem gradu raste iz godine u godinu. Evo, drago mi je da je to prepoznato i na nacionalnoj razini i da smo 2 godine za redom proglašeni gradom s najboljom kvalitetom u Republici Hrvatskoj. Naravno, dosta je toga napravljeno, ali puno je toga još pred nama. Zato idemo svom snagom naprijed za naš voljeni Poreč koji je u proteklih godinu dana doživio mnoge izazove. Evo, u samo godinu dana Hrvatska je doživjela pandemiju, pa onda i potres. Sve nas je to natjeralo da se osvrnemo oko sebe, mislimo na svoje bližnje, pomognemo kako i koliko možemo, prilagodimo se. Porečanke i Porečani još su jednom pokazali zašto je Poreč grad koji volimo. Svoje su vrijeme, znanje, trud, suosjećanje i ruku podrške pružali jedni drugima i dokazali kako skupa možemo doslovno sve.
Zato mi je srce puno da su u ime građana gradskog vijeća, ali i svoje osobno ime, znači možemo poveljom 30. april glavnom gradskom nagradom zahvaliti našem Denisu i Adrijanu koji su okupili toliko ljudi oko sebe s dobrom namjerom i koji su u najtežim trenucima za našu zemlju još, pa možda od Domovinskog rata sigurno, ponovno pokazali veliko srce Istrijana i koliko dobrih ljudi živi u ovom komadiću raja. Jako se puno ljudi odazvalo i teško mi je sada zahvaliti svima ponaosob, ali želim da svi znate da smo ponosni i sretni što vas sve imamo. Zahvaljujući ljudima i njihovim djelima, Poreč je lijepo mjesto za život. Izazova i prilika još je puno pred nama. Zato uz vašu podršku idemo dalje stvarati naš komadić u mozaiku povijesti voljenog nam grada, a isto tako na današnji dan svima čestitam Dan grada i Dan oslobođenja i da ga Klitu dočekamo u normalnim ili normalnim uvjetima. Sad ćemo pogledati jedan mali video, sve što smo radili evo zadnjih godina, a ja svima vama želim svako dobro. Hvala lipa, grazie a tutti. Prije 4 godine kad smo krenuli, bilo je tu puno ideja i planova pred nama. Danas kad stojim ovdje na Gradskoj rivi, kada vidim da se naši ljudi okupljaju ovdje, ponosan sam na ono što smo napravili. U ove 4 godine realizirali smo generacijske projekte na koje je Poreč dugo čekao. Ako bi morao nešto izdvojiti, rekao bi da smo najviše ipak napravili za našu djecu. Izgradili smo 2 nove osnovne škole na Finidi i u Žbandaju, te sad sva naša djeca polaze nastavu u jutarnjoj smjeni. Izgradili smo čak 3 nova vrtića i to u Dračevcu, Velomaju i Žbandaju. Puno smo napravili na širenju kanalizacijske mreže te izgradnji i uređenju prometnica. Puno je toga napravljeno, a sada gremo naprijed. U iduće 4 godine proširit ćemo naš dom za starije i nemoćne osobe, nastaviti s uređenjem peškere, te doći do 100% pokrivenosti kanalizacijskom mrežom u svim našim naseljima. A ono što je najvažnije, nastavit ćemo biti grad koji brine o svakom svom stanovniku, biti podrška od rođenja do duboke starosti. U sljedeće 4 godine čeka nas još puno posla i zato nastavimo kao i do sada, svom snagom naprijed za Poreč. Današnjoj se svečanosti pridružila i zamjenica župana Istarske županije, gospođa Sandra Čakić-Kuhar, koju pozivam da nam se obrati. Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, dame i gospodo, signore i signori, ja vas sve skupa srdačno pozdravljam u ime obnašatelja dužnosti istarskog župana Fabricija Radina i u svoje osobno, i jako mi je drago što sam danas ovdje sa vama na ovoj proslavi Dana oslobođenja i Dana grada Poreča.
Kao Porečanka moram reći da sam uvijek posebno emotivna kada slavimo dan našega grada. Tako je i ove godine, iako ga ove godine slavimo u ovom reduciranom obliku uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Iako je godina iza nas doista bila jedna izazovna godina i u zdravstvenom, a naravno i u gospodarskom smislu, ja ću ovu priliku iskoristiti da istaknem važne programe i važne projekte koje je grad realizirao u proteklom periodu. Tako sam prošli tjedan imala prilike prisustvovati otvaranju pročistača otpadnih voda Poreč Jug i Lanterna, važnih projekata realiziranih kroz EU fondove i dio projekta Poreč. Isto tako, ovdje u neposrednoj blizini Poreča realizira se u suradnji sa Istarskom županijom važan projekt sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarika i sigurna sam da će i ovaj projekt dati jedan novi naglasak razvoju poljoprivrede kao jedne naše strateške grane. Mi u Istri često kažemo da imamo istarsku formulu uspjeha koja uključuje naravno jedan vrijedan rad, jedan trud i zalaganje, koja uključuje jasnu viziju i jasan plan napretka, ali isto tako i naše zajedništvo. Upravo je Poreč primjer uspjeha takve formule i zato vam najiskrenije čestitam na svemu što ste do sada učinili, a isto tako želim puno uspjeha u daljnjem radu. Auguri per la giornata della città. Grazie. I ove su godine gradska priznanja u vidu povelje 30. april dodijeljena zaključkom gradskog vijeća. Odlučeno je da povelje u 2021. godini dobiju Adriano Ukušić i Denis Bernović za organizaciju humanitarne pomoći stradalima u potresu. Njihov rad pogledajmo u prigodnom video prilogu. Nagrada grada Poreča Parenzo, povelja 30. april za 2021. godinu, ide Adrianu Ukušiću i Denisu Bernobiću za pružanje i organizaciju humanitarne pomoći u područjima pogođenim razornim potresom u Banovini krajem prošle godine. Denis Bernobić vlasnik je vučne službe Bernobić iz Poreča, a po prvoj vijesti o razornom potresu odmah se aktivirao i pokrenuo mnogobrojne vlasnike karavan depoa iz cijele Istre u pružanju pomoći. Prvi kadrovi koje je vidio na vijestima odmah su ga potakli da kontaktira svoje kolege kako bi što prije pomogli unesrećenima. Njegova objava na Facebooku ubrzo je rezultirala odgovorom ogromnog broja dobrih ljudi koji su nesebično prihvatili njegov poziv i upustili se u utrku s vremenom i, nažalost, brojnim potresima koji su tih dana uslijedili. Odlasci u Banovinu bili su posebno tužni, praćeni jakim emocijama, jer kontakt s potpuno razorenim područjem koji je za tamošnje stanovnike značilo ljudske žrtve, gubitak krova nad glavom i sveopću tugu, nikoga nije mogao ostaviti ravnodušnim. Zbog toga i oni koji nisu bili u mogućnosti pružiti kamp kućicu ili karavan su pomogli donacijama hrane, odjeće i mnogobrojnih ostalih potrepština za ugroženo stanovništvo. Zahvaljujući odlučnim organizacijskim sposobnostima, ali i spoznaji da je njegov poziv naišao na sveopće razumijevanje, ukupno u 7 organizacijskih konvoja u Banovinu je prevezeno preko 200 kampera i kamp kućica. Pozivu se odmah odazvao i Adriano Ukušić, višegodišnji uspješni poduzetnik iz Vrsara, vlasnik karavan depoa i autokampa Polidor, koji je svoje poduzetničke i organizacijske sposobnosti usmjerio kako bi se u što kraćem roku prevezle kamp kućice i kamperi onima kojima je to bilo najpotrebnije. S puno povjerenja, mnogobrojni poznanici, ali i osobe koje do tada nije poznavao, odmah su kontaktirali Adriana, ponudivši mu s puno povjerenja svoju pomoć i priključivši se ovoj velikoj humanitarnoj akciji. Kamp kućice i kamperi koji su odvezeni u Banovinu u potpunosti su bili opremljeni svime što je u tom trenutku ugroženom stanovništvu bilo najpotrebnije.
to ne bi bilo moguće da pozivu nisu odgovorili svi koji su u tom trenutku mogli pomoći, da li hranom, higijenskim potrepštinama, odjećom, ogrijevom. Lavina ljudi slijedila je ovaj humanitarni primjer, imajući na umu samo želju da se pomoć preveze u što je moguće kraćem roku, shvativši kako je utrka s vremenom u tim momentima bila izuzetno bitna. Bilo je emotivno gledati konvoje koji su ispred naše dvorane Žatika kretali prema Petrinji, Glini i ostalim potresom pogođenim područjima. Mnogobrojnim stanovnicima Istre pridružila su se poduzeća i obrti kako bi u najtežim trenucima pokazali onima koji su ostali bez svega u samo nekoliko minuta da nisu sami. Pozivamo gradonačelnika gospodina Pršurića da uruči povelje nagrađenima. Evo sad ćemo. Gradonačelnik će ove godine dodijeliti zahvalnice zaslužnim građanima i ustanovama za organizaciju humanitarne pomoći stradalim u potresu Gradskom društvu Crvenog križa Poreč, ravnateljici Vesni Janko Fidnerle. Također i javnoj vatrogasnoj postrojbi Poreč zapovjedniku Denisu Matoševiću. Te navijačkoj skupini NK Jadran Šajete za koju će zahvalnicu preuzeti Velimir Kljajić. Zahvalnice za dugogodišnji doprinos u radu s djecom i mladima primit će Marija Gracija Benčić-Bazara. Gospođa Vesna Baranašić. I gospođa Marija Matasović.
za aktivni rad i doprinos u zajednici mjesnog odbora Červar Porad gospođi Ljubici Ljuštini, za inicijativu volonterskog rada u Domu za starije i nemoćne Poreč gospođi Ani Benčić. Zahvalnicu za humanitarni rad i doprinos tijekom pandemije dobit će gospodin Alen Anušić. Pozivam nekog od nagrađenih ako se želi obratiti skupu. Hvala. Dragi Porečani, drage Porečanke, velika mi je čast biti s vama danas tu, malo uzbuđen i ovu nagradu bih htio podijeliti sa svima vama, sa svima koji su nam pomogli. Hvala od srca. Hvala lijepa. Molim sada gospodina Adriana Jakusa da zaključi današnju svečanost. Evo, već smo na kraju, obično to potraje oko sat vremena, ima nas puno, pa se lijepo raspričamo, podružimo. Nažalost, ovaj COVID nas je i nas natjerao da sve naša događanja svedemo na nekakav minimum. Evo, ja vam se želim još jednom svima zahvaliti na vašem dolasku. Ovime zaključujem današnju svečanost povodom Dana grada i Dana oslobođenja. Te vas pozivam u ime gradonačelnika i moje osobno na jednu malu zakusku ovdje u ovoj sali. Također želim svim našim građanima čestitati Međunarodni praznik rada 1. maj. Concludo l'odierna celebrazione in occasione della giornata della città e della liberazione. Ringrazio i presenti per aver partecipato e colgo l'occasione di invitarvi a nome del sindaco e mio personale al rinfresco qui in sala. Hvala svima, grazie a tutti. Pozivam sve nagrađene za zajedničku sliku, molim vas. Something he can't see.